Ay balam, ayıl ökmötü qayerде? Buyakta apa. Ay rahmat aylanayım. Bismillah. Ruhsat be balam. Ruhsat apa geliniz. Ayıl ökmötü sensin be aylanayım. Oo apa geliniz oturunuz. Bismillah. Geliniz apa emne jumuşmen geldiniz? Aylanayın balam, bul dokumentlerge möhür bastırayın dediler. Meyli. Möhür ele apa bas berебиз. Meyiniz apa bas koyun. Rahmat aylanayın. Жақшы қалуым. Өлүңдү көрөйүн. Буга мөр бастырып, кол койдурганды унутуп койгон турбайбы да. Кайра кол койдуруп келейин. Айыл өкмөт кана? Келіңіз. Мен жаңа айыл өкмөтмүн. Келіңіз отырыңыз. Тоо кече ушунчалык бат алмашасыңарбы? Бисмилла. Жана айыл өкмөткө мөр бастырып кеттилер. Эми сен кол коюп бере аласыңбы? Макул апа. Коюп бере алам. Жана бири мөр басты. Экинчиси кол койду. Ошол жарайт болду экен. Кызык, сурайынчы. Ай, сен кимсиң? Апа, мен жаңа өкмөтмүн да, келиңиз өтүңүз. Ой тобо. Ушунча да бата алмашабы? Карайынчы да бир жолу. Apa, жақсы элеспи? Apa, жақсы элеспи? Сен кимсиң? Apa, мен жаңа айыл өкмөтмүн.